Klesi bo ni pi borok iba ini video ni kapor. Tekan ni ketika video namta ka we ni kibor ke badai bat ka job placement drive mah. Te pila aru ban check nakani ka official website. Ban kamso tikna. Pila balat nakani ka link sabu hapo description dectmeg.nic.in mah. Tekan ni ketika official website homepage jongka Director of Employment and Craftsman Training mah. Te pila balat tu nakani ka website. Pinsa email kani ka official notification. Pila balat ia kani ka notification balai ni. Ba Employment Exchange Shillong is organizing a placement drive. Kemat baki pelong ini ke placement drive, bat counseling session. Untuk kita prepare ban ai lat mah. Tengin lipat kini kita tarik ke ba hang ni pra tarik, kat way tarik, bat lai tarik mah. Tengin kita ni lipat minta mah. Kini placement drive. Te film ni ni keban kong kemat kini ke dia ka pra tarik. Date pra tarik jong March mah. Kemat dari na Friday. Dengan pelikan bawah ni dear candidates, we are pleased to inform you that the Model Career Center Shillong Employment Exchange Shillong is organizing a placement drive on various job opportunities available in Shillong region on the 8th of March. Jadi placement drive itu ter kania pihak benda di stage kama kemudian bos pihak benda apply online pihak benda di stage ka hapo employment exchange po Shillong. Ter katarik kedai praterik ke reporting time kedai kat shi baje 2 baje ter registration kan khang ka baje tek ter kerja ka kemudian hapo employment exchange po Shillong. Dengan ini post prepare film ini te film ini tu ke post ke banding kong kedai second line IT support kini ka tulap kedai lai po hajar lai person hajar si per month kemudian si banai te qualification kedai po Shillong Meghalaya kerja kedai po Shillong Meghalaya qualification part kedai kibal ada BCA lani MCA lani BTech lani BE lani BSc IT BSc CS in computer mah dan tak skill part pihak dan ke skill kita PHP kini kita habi dia berki software mah software te JavaScript HTML JavaScript CSS bat extra pihak dan kini skill habi dia berki ke kama dan tak ke post name ke bar part ketu post name bar ke salary ke dekat perajar charge si benai perman location ke dekat Shillong ni ke qualification namta ketu dari class 12 pass bat lani graduate bat ke pidan pihak dan ke knowledge ba yakini 3D modeling bat animation mah berkumjub pihak dan ke skill su habai dia berka rendering in keyshots modeling 3D object using Maya lani ka 3D Max. Te ke post kepala gede artwork originator te ke tulap dekat sawajar do starting ke sawajar do ke prajar si benai qualification ni po Shillong Meghalaya qualification pat namta ni gede class 12 pass lani graduate apa fine arts mah kan mau sisian 12 pass lani graduate in fine arts. Te ke skill namta tu gede ke artwork using Corel Draw. Dia tak kini post slide lagi post iklam ajing TBA habai dia kat not lagi post slide dia kat kum ka jing tip janga ki placement drive ki shat bon mah te kila ban bon kila ban khaniat ngam la ban pendidikan kata antrai kat kum jing tip janga ki shat bon mah kini placement drive mah te nang ta kum long ni working days kedai Monday to Friday but I preference will be given to the experience mah ki bel experience kin kam ai mah kin kam prefer te nam ta kum no ban apply te kam ni kam de ban apply online te hab le ji se te ka but kemudian via a copy of CV kedai ki kot kislah jung fi bede ki education jung fi kemudian pila pass class 10 network na graduate kem ta terter tenang ta but kemang ni one of the government approved ID kemudian pihak bandra kawe ni ki government approved ID cards mah kem ke epek ni Aadhaar ni pan card ni passport ni driving license kem ta terter candidates who are not registered in employment exchange Shillong are encouraged to kemudian kita mau register ki hablet ni kan official website jong kan ni ka employment exchange Shillong pinta pian hab register tu mah tiang takani waitering kedai namta ka post name kedai Rapido rider lab ni tu Rapido rider te ka qualification kedai 10 pass kemudian pass ka stand ka skill lebih dipen nang banyak two wheelers kemudian nang banyak ki scooty dan ki bike ni kamta ter riding two wheeler must have a two wheeler with violet pihak dan ka scooty mah ni must mandatory have a two wheeler kemudian pihak dan scooty berkemjuk ke valid license te location kedai po Shillong kedai both males and female mah kini kemudian bar kedai bersentrang pila ban apply mah te syukur mah biang kedai kat waiterek ka kapor kat way beje adu kat way sedang registration te ka jakapat kedai pefin register kedai po implement exchange te kemjuk kani ru pihak ban ra ki CV kemudian ki kot kislah jung fi bede ki habis dia ka jing pulih jung fi la pas class 10 kumjuk ki kot kislah bede ke bar subscribe shil tribe ta terter buat kum jo pihak baru ik ID kan jumpi
kawai ke government approved ID card kamut ki ipek dan ki Aadhaar card ni PAN card ni passport ni driving license tinggi ni pet bantas kawai pat ke bede haka khalai terik te ka reporting time ke de khatwai baji hadu khatwai steng ban register te ka jakar ko de ka chui po vini po implement exchange po shilo te ka post ni par ke customer care executive for Amazon and link in process te ka ni flap di yang tu tulap ke de 8,000 flap ni tu hadu lai 8,000 si banai ke location par ke ni po Jaipur pertama te ka location ke de class 12 pass with good communication skill in English mo flap nang ha ban keren English te nang ta post ba arpan flap ni tu ke senior sales executive kini par ke po Shillong location Shillong ke tulap ke de kat San Hajar tu kat Prahajar si banai te ka qualification minimum ke de class 12 pass with 2 wheelers and a valid driving license kamut bang habdan ka scooty habdan ke 2 wheelers kamut ki scooty lan ki bike ni bat ka valid driving license mah bat license pi te kam juk kan ni rufi abra a copy of CV kamut xerox copy lan ni surah spare ki original ru ki mark sheet pi entah ki dokumen pi ban kam bat kam juk kan ni ki government approve ID kamut ki ka epic card pi lan ni Aadhaar card pi PAN card ni pas ni ki driving license mah te kan ni kam juk ki ba register hapo ka employment exchange kin subhaban register te kamba pilih yang ni ba ki kan pen i ba kat no teli ki post ki like ni kan ni kat no teli ki ai ki job placement drive ki khot ma te habai de begini kin sa ajing tep de pila pai stage ka kin sa ajing tep bat ngasu kerman bakin bon hi te tang kata ma te radon kan ni jung kli pila ban kli comment section